وسط الفلك يبعث السعد بسمانا لابتسم، والزمان اللي منه مالك بسمته تبري تفاصيل الألم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إن عظمت ذنوبنا كثرة فلقد علمنا بأن عفوك أعظم. اللهم إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فإلى من يلوذ ويستجير المجرم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. هاري مسيب جلب مئني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري ويافتو سيدا fuɗɗagol men ngol hawrodiri e futuro on. haray ko ɗum wonno ko tongilno seeɗa ɓay ɗum ɗon ko farilla ko totteteɗo si goɗɗum go hikkineɗo. haray mawdu men on hande ko fi shi'a, ma ɗum inde maɓɓe nden tigi tigi arrawafid, ma ɗum arrafidi si tawi ko goto on. shi'a si en daari ka alqur'ana Allah daali fi shi'a o sifani en piiji buyi fi maɓɓe, ma o sifani en piiji aroyayɗi, ma o rentini en fi piiji waɗoyayɗi. ara ɗum ɗum taw inni ba'da a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. bismillahi r-rahmani r-rahim. ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. الله ذلك ono yogum dimbe hule Allah no hana hulirede non wata mayu hana na on julbe on fop wone e lawol diina Allah wata on sirtu ko dum no Allah haduno en kono non ari ha tay shaytan folay wobbe be nada durral ka der diina hare ko fi fedde go e ben do wonde yewtude fi mudum. fillike hadis o sahabajo inneteɗo al-Irbad ibn Sariya yo Allah o yurmimo o wi'i waajike men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waaju yottigo ɓerɗe ɗen ɗe hecciɗi, gite ɗen ɗe juuri gonɗi. min inni kono yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam a sikkay waaju wonɗo e waynitade. joni wasiyo men on tuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi yamiri on, mi nani, mi jaɓi si tawi woni koko bindi ɗin yamiri ko. mi haɗi on piiji fuɗɗaɗi ɗin. ɓe maaki si tawi woni hikkinama yeeso moɗon maccuɗo e riwaya go maccuɗo iwɗo Abasha ɓe tentini ko ɗum woni Éthiopie hande, haray koyon ɗoftomo no hadis on ardiri noon. alaykum bi sunnati, haray mi yamiri on jokkugol sunna an on, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, mi yamiri on jokkugol sunna wondiɓe an ɗum ko homɓe Abubakar, Umar e Uthman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. haray mi yamiri on jokkugol laawi ɓeɗo sinca goɗɗum goo koko nelaɗo acci kon ko ɗum woni ko ɓe toppiti e muɗum. on tuma ɓe maaki wo mi haɗi on e piiji fuɗɗeteɗi ɗin, kala konko fuɗɗa ko bid'a, kala konko woni bid'a ko majjere nden noon battani muɗum ko naatoyoyde ka nder yiite, wal iyasu billahi, Allah dandu en battinoyde ka nder yiite. ɓe filli e hadis goo kadi mo imam Bayhaqi woni ko filli. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mofte an ɗen de seed mofte annabi Musa de seedoyay 91
feccere ɗe wonoyta mofte annabi Isa ɗe seedoye ɗe wona pecce 72 mofte an ɗe min ɗe seedoye ɗe wona pecce 73 ɗeɗo fof muɗum natoye ka nder yiite si wona fedde wotere sabaɓe ɓe huli no yani ko hulɓina goɗɗo si tawi ko marɗo hakkilo ɓe maaki ko honde woni nden fedde yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko nden fedde nde min e wondiɓɓe am ɓe woni e muɗum haray ɓe shi'aɓe heɓe fuɗɗi hunde nde tawata hino hulɓini hay na kamɓe wonɓe ka dina ɓe fo andi fi mayre sabu na defte maɓɓe ɗen buy e maɓɓe jangata ko ɓe andi fof muɗum ko innugol allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ko ɗum ɗon fof ɓe andi ɓe memata defte maɓɓe ɗen ko ɗum waɗi a heɓay woɓɓe maɓɓe ta eno jogi sahihul bukhari ma sahihu muslim ka suudu maɓɓe si ɓe andi dina maɓɓe ka moƴƴa si tawi woni komo allah e wurti ɓernde muɗum ko nden ñande o yaltata dina maɓɓe kam o tubana allah sabu no hari o anda ko ukki e muɗum ɓe inneteɓe shi'a arrawafid ko honto sifa nde halfere woni ka alqur'ana ƴette misal ma mise ɗiɗi allah daali e misal min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun e suratu rum ɓen sertuɓe nangi laawi ɓe jokki dinaji ɓe woni feddeji mo kala e maɓɓe ne weltori ko jogitori kon allah daali aya go e suratul an'am inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ɓen waɗuɓe dina maɓɓe pecce a tawaka e maɓɓe hay e hunde e muɗum yo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma an gomɗinɗo allah gomɗini sunnanelaɗon a tawaka e ɗen pecce ɗon a hana taweede andu fiyake maɓɓe on kaka allah woni allah humpitoyaɓe kon ko ɓe wonuno e muɗum ko honto woni fuɗɗode maɓɓe sabuna darson himo juuti joni noon haray mi eɓɓay woni fi e waw heɓude ko faami e nder tan hunkummi okkakum sayunkummi okkakum abi said al-khudri o fillike wondema ñande go nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama heɓe senda ko heɓi kon ka hare ko innete kon konu hoyri ɗum hino inneke haala arabu al anfal ko ɗum sura wongol innitira suratul anfal goɗɗo goo mo allah itti barke e muɗum o ari o inni ko ayyo muhammad i'dil ko ayyo muhammad nunɗu sahabaɓen hawti ɓe falamo warde nelaɗo maki selemo ɓe maki waylak halkare ma ɗum riwaya go wayli halkare an illam a'dil si tawi min mi nunɗali faman ya'dil haray ko hombo woni nunɗo o ɓe maki o yii o yaltoyay e o yimɓe jangoɓe alqur'ana o feƴƴataka dande maɓɓe ɗo hiɓe yalta ka diina wonon dagawal wawɗo fampade fero ɗum hawra e mbarodi yalta e mbarodi ndin wuɗɗoya mbarodi ndin ndi doga musendi ndin ba maayo e yeeso kono feriɗo dagawal ngal on o innanomi hawrali e mbarodi ndin o ndara dagawal ngal o yiya batte ƴiƴan e muɗum ko ɗon o andirta hawri e dagawal ngal ko ni ɓeɗo yaltirta ka diina ɓe inneteɓe ashia arrawafid al ithna ashariya goɗɗo no suusi fewtugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inna i'dil nunɗu heɓike on tuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema oɗo selemo wata inne muhammad no warde wondiɓe makko ɓe kono noon e oɗo iwdi makko ni ko iwdi lancoyayndi awa ko ɓen yaltoyi ha heɓi o fedde aranere nden alkhawarij ɓen dartiɓe saydna ali
yilti ɗon ɓe wari mo yogaɓe e maɓɓe hino tawa e warɗo mo on ma warɗo mo on tigi tigi inneteɗo Abdourahman ibnu Muljim ko on woni ko wari Seydina Ali. Joni noon ɓay woni on fitna ɗon feƴƴi warede Seydina Ali, laamu ngun poɗotira gokku tunni hakkunde Seydina Al-Husayn e Seydina Muawiya, ɗum ko geɗal Abu Sufyan e sirawo nelaɗon, sabu nelaɗon ƴetti bandirawo makko. Ko on tuma mu'jiza waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakuno o yii kum pay kun an ɗo ɗum ko tanirawo maɓɓe kun Al-Hasan, ɓe maaki Allah moƴƴinti Allah waɗoya e sabu o ɗo feddeji ɗiɗi mawnuɗi e julɓe ɓen ɓe moƴƴintinoya. ɗum ɗon hawri amul jama'a, ɗum ko hitande Al-Hasan ɓawti baabe makko warama o ƴetti laamu ngun o ƴetti o jonni Muawiya geɗal Abu Sufyan. Woni ɗon haldigal maɓɓe ngal si tawi woni hari o feƴƴini kanko Muawiya ko yo ƴettu o jonna Al-Hasan, kono Al-Hasan feƴƴini aɗo ɗum ɗon wadde o ƴetti laamu ngun o ƴetti o jonni ɓiɗɗo makko on Al-Husayn. Al-Husayn sayi Al-Hasan o ƴetti laamu ngun o jonni ɓiɗɗo makko on afwani Yazid ibnu Muawiya. Yazid ibnu Muawiya tawi ko hanuno laamagol ko Al-Husayn geɗal Seydina Ali mo shi'aɓe ɓe ngoni innude ash-shahid, kanko ley mo woɗɗitiɓe sabu no o naatoya ka aljanna, mo tuubali rutti e maɓɓe luttoya ka nder yiite. Joni noon yehi ɗon ha affaire laamu waddi ɓe ñande go e waɗoya yewtere fi muɗum probléme hakkunde maɓɓe, kono ɗo e raɓɓen ɗino to woni ɗaɓɓen fi shi'aɓe ɓe probléme yani hakkunde maɓɓe. On probléme ɗon fi hettugol laamu ngun ɗum addi ha Seydina Al-Husayn warede. ɓay o warama shi'aɓe ɓen jogiti ɗum ɗon noon koko yi o ton hiɓe piito wondema ko wullugol ninse kañum kadi andita masibo waɗugo ngon. ɓe senditi pecce ɗuɗuɗe fuɗɗorde maɓɓe nden noon net ko inneteɗo Abdullah ibnu Saba emo jamma ibnu Sauda al-Yahudankejo mo Yaman e soare no inne San'a. Ko on atti innugol yimɓe ɓen hey ko ono annabi Musa ɓay feƴƴini adode o feƴƴinde ko wonno wasiyu makko on ma wondiɗo makko on ko Yusha bun Nun. Jon noon ɓaynelaɗo feƴƴini ko woni wondiɗo makko on ko haani laamagol ɓaawo maɓɓe ko Seydina Ali. O hokki ɗum ɗon e noppi jama o innuɓe ɓay Seydina Ali ko hanko haani laamagol Aboubacar laamike, Seydina Omar laamike, Seydina Ousmane laamike, woɓe jamfi ko honnon Abdullah ibnu Saba o inni wo kadi o inni wo Ali ko Allah. Seydina Ali naniri ɗum yimɓe ɓen tawimo ka gangunalimo waajade ɓe inni anta o inni ko honnum faandi ɗon ko an woni an, ko ɗum woni anta ɓe inni anta Allah, ko an woni Allah. Seydina Ali inni wondema tutte kan haala ɗon ɓe inni o waye wosi on tuttali kami wara on ɓe inni mi gongi ni ko an woni Allah, sabuna ko Allah woni warowo. On tuma Seydina Ali nangi woɓɓe maɓɓe ɓay ɓe jaɓali ndarugol si tawi ɓe hulay tawi ko ɓe sakkitorte ko warede ɓe jasi ngayka ɓe huɓɓini yiite ɓe hukki buy e maɓɓe hino tawa e jaɓuɓe solon fiwata o ware ɗum ko Abdullah ibnu Abbas sabu tamƴinagol wondema o accay ɗum ko fiwata Abdullah ibnu Saba ware. On tuma Seydina Ali raɗimo o inni o yaltu o yaari hella Iraq e saare no inne ton Al-Madain. O yehi ton noon ɓe formoyi ton groupeaji ɗum senditi. Groupe wara noon heɓi ɗum ɓe inni mo As-Sabaiya, ɗum ko ashab Abdullah ibnu Saba. O inni wo kanko Seydina Ali ko Allah no yewtirnoɗen non nanen. O inni wo Abdourahman ibnu Muljim o wara Seydina Ali ko sheytaniru o wari nannintinindu Seydina Ali. O inni wo Seydina Ali himo kanko woni ka duule doga.
wosi on nani hito farñitere ko hito Sayyidina Ali, wosi tawi woni o yii maƴa ɗen ko woni jalbude ko woko Sayyidina Ali woni moosude. Ya subhanallah, nani haalaji hulɓiniiɗi e juuɗe ɓe. Fedde ko yalti toon kadi innetede e ɗin feddeji feccitiiɗi albayaniya, ashab bayan ibnu Sam'an, ko inneteɗo bayan ibnu Sam'an, on ɗon kadi o formi groupe o inni wo Allah hino mari mbaadi neɗɗo, kanko ko faami ka alqur'ana ko fof koko Allah daali kon kullu shay'in halikun illa wajha, piiji ɗin fof muɗum ɗi halkoto si wona yeeso makko ngo. aw ko ɗon kanko o ƴetti wondema Allah ko mbaadi bana adama mari, fof makko o halkoto kanko Allah ko heddoto ko yeeso ngo. ɓen ɗon inna albayaniya. fedde goo kadi heɓi ton innande alkamiliya, ɗum ɗon ko wondi ɓe abi kamil. ɓen ɗon ko innuɓe sahabaɓe fof muɗum ko yedduɓe Allah. honnum ɓe yeddiri o sabuna ɓe jaɓali yo Sayyidina Ali laamo ɓe bika fuɗɗode. ɓe inni kadi wo Sayyidina Ali ko yedduɗo fi honnu o sali dartagol ha o hetta haqqe makko on, wona ɓeeto daɗi wona ɓeeto daɗi. woɓɓe goo kadi no ton inneteɓe almuhiriya, ɓen ɗon kadi ɓe inni o Allah no mari hoore nden no waɗana koko ruwa e reñɓe ɓe waɗante ka ko e maɓɓe. fedde goo kadi no ton aljanahiya ɗum ko wondi ɓe Abdullah ibnu Muawiya ibnu Abdullah ibnu Ja'far zil janahayn. ɓen ɗon ɓe inni wo darngal ala, ɓe inni wo kala ko harmi hino daganiɓe fuɗɗorde e beere e kala ko maayi e zina. fedde goo kadi heɓi ton innetede almansuriya, wondi ɓe Abi Mansur al Ajali, wondunoɗo Imam Baqir. ɗum Imam Baqir ko jeyaɓe e iwdi nelaɗo ni sallallahu alayhi wa sallam. ɓe inni wo Abu Mansur on ɗon himo ɓuri hay Baqir, sabuna kanko e Baqir al Imamul Baqir wonduno o Imamul Baqir yiimo jikku kanuɗo raɗimo, o yehi o forme e groupe wono président raɗorta ministre o ya forma parti. ɓe jammime toon joni almansuriya. o inni wo o ƴawi ka kammu dow ga Allah memimo hoore nden, nulimo innimo honnu yabni idhab fa balligh anni, ko ayo ɓinguel an. Allah innimo ɗum, min mowlimo hoore nden ka kammu dow ga, innimo yaw yottina fi an kadi mi waɗima nelaɗo. hino woodi toon kadi fedde goo innetende alkhattabiya, ɗum ko wondi ɓe Abil Khattab al Asadi, wondunoɗo Imamu Ja'far Sadiq. o inni wo annabaɓen ko ɓe inneteɓe al a'imma, ɓen ɗo woni annabaɓen. ɓe inni wo Abu Khattab kadi wo ko annabajo, kono noon haymo ɓuri annabaɓe ɓen. yo Allah dandu en majjire. ɓe inni wondema aljanna on ko kala mo Allah hokkori nema ka aduna ga haray kanko heɓi aljanna. yite ngen ko kala mo Allah hokkori sonja ka aduna ga haray ko ɗum ɗo woni yite ngen. ɓe inni o aduna on lannata kamɓe. hino woodi noon kadi groupe goo kadi alghurabiya, colli hino yiilo e nder aduna on, colli ɓaleji hiɗe inne ka français corbeau, ɓaleji mik. no woodi goɗɗe majjara no mari waadere dannere ɗo, ɗon andi ɗin ɗon ɗi fof majji ko ɓale, ko hakke makko ɗi nandi. joni noon ɓe inni wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wona kanko hanano nelede. Sayyidina Jibril falju ko hakke makko nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallama nandi e Sayyidina Ali. Sayyidina Jibril faljirendi duuɓi 23 Allah no surveille. o inni wo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizuna. tawa hidamo juuɗe mo hanɗo hendade on henni. ɓeyɗo innete alghurabiya. ɓe inni wo himo nanditi kadi e Sayyidina Ali, ndaari ha kaɓe hayfini fi nelaɗo. ɓe inni mo nandita e Sayyidina Ali wano coongil nanditata e coongil. ɓe ala ko ɓe eɓɓidira nelaɗo si wona coongil ma ɗum sondu colli ɓaleji, ko ɓen ɗon innete alghurabiya. ɓe addi gimol
ko ɗum enete bayt shi'ir ka français ɓena poésie e ma ka anglais ɓena poème wayni halata al aminu fa jaraha an haydara wo saydna jibril o falji jonnugol nulalngal o ƴetti o jonni goɗɗo go o acci haydar ko hombo woni haydar ko saydna ali ñande haybar o yaltinno gimol o inni ana alladi sammatni ummi haydara ka laythi ghabatin karihil manzara hari mo hulɓinde kefeero o inni wo min nene an jammila liyorri ka nder burure sifa mayri wowa mayri kadi kana yeesowi hulɓiningi kadi si tawi ɗa wawi hulɓinde aw min ko liyorri biro an jammunolam tawi le ko noon saydna ali ɓay baɓe makko abou talib tawi no voyage biro maɓɓe jibini ɓe jammi ɓe haydara kono baɓe maɓɓe ari sansi inde nde wattinde ali woni ali gueɗal abou talib ino wodni e fedde goo kadi e shi'aɓe ɓen innande azammiya ɓen ɗon azam ko hoynugol ɓen ɗon ko hoynoɓe ɓe accali nelaɗo ɓe inni wo ali ko kanko woni allah ko ali woni ko nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo janfiti o yottini nelal makko kanko ɓe wonɓe wi'ude shi'a e sunna ko hunde wotere ko seeɗa ni seeduɗe wallahi ina e hunde wotere mi nani e radio ko pular wowlete jenteteɗo e nder aduna on moko bajo meɗen go ka diina ka meɗen o inni wondema ma ɓe maaki wondema wahabiyankojo e shi'ajo no ɓurani ɓe min naali suɓɓe goɓɓe maɓɓe kono rente e shi'aɓe ɓen rento ɗen e shi'aɓe ɓen yo jangoɓe men ɓen firan en defte maɓɓe ɗen ka pular hino woodi fedde goo kadi innetende al ismailiya nden ɗon fedde noon nde layi ko juuti ko hombo nde innitira ko ismail ibnu jafar as-sadiq ɓe inni wo annabaɓen ko ɓe jeeɗɗo ɗum ko adam e nuh e ibrahim musa e isa muhammad alayhi salatu wassalam e muhammad al mahdi mo maɓɓe ko on ɗo woni annabajo jeeɗiɗaɓo o hiɓe mari aqida maɓɓe hiɓe mari lande ɗe ɓe landoto wano ɓe philosophe ɓe landoto ene ko honto allah woni sifa ɗin haalaji ɓe inni wo fi honnu sonnajo si tawi o acci juulugol e misal wona e nder suumaye o yoɓitay korka kan kono o yoɓitata julde nden ɓe inni wo fi honnu goɗɗo lootanto si tawi maniyu yalti e makko kono o loototako janaba si tawi woni ko bawle yalti e makko ɓe inni wo kadi fi honnon allah waɗi darɗe goo o farli ɗe ko ragɗo darɗe nayi darɗe goo ko tati darɗe goo ko ɗiɗi ɓe na faalaɓe rewgol allah ɓe ko probléme faala ko e nder ɓeɗo noon e nder o ismailiya fedde goo yalti innetende zaydiya zayd ibnu ali zeynul abidin radiallahu anhuma ñande goo shi'aɓe ɓe ma arrawafid ɓe wowli saydna aboubacre e saydna oumar haala bonka kono ɓe fuɗɗi wowlugol tun o inni radiallahu anhuma o habbaki ha ɓe lannintino ɓenni a inna radiallahu anhuma ko ayɓe meɗen noon o inni kanko zayd o inni wo mo innali radiallahu anhuma haray o acci ko haani waɗugol kala mo innali yo allah yurme ɓeɗo watta allah yurme o tigi ɓe accimo ɗon ɓe yehi ɓe tawi ɗimoɓe maɓɓe ɓen ɓe inni wondema zayd min waddiri ni e ni mbi ɗum ɓe inni wo rafadnaka hankadi haaju amen ala e ma min tertike ma ɓay agon ko a inno saydna aboubacre e ousmane e saydna oumar radiallahu anhum agon min selima ko bi on tuma ɓe inna selindiɓe ɓen ko ɗum woni arrawafid e haala pular meɗen on heɓi noon feddeji yaltuɗe e ɗin ɗon ɓurɗi hulɓinade ɗin e majji arrafida ɗum ko ɓeɗo wonde wadde mawdu mum hande alghulat heɓi e maɓɓe kadi alfatimiyun dawlat alfatimiya ɓe laamino kamɓe kadi égypte ɗo ko ɓen sincani en waɗugol mawludu
nelaɗo ɓe wuuri duuɓi 53 hayde wotere ɓe waɗanali hoore maɓɓe mawludu ko ɗum innete kon happy birthday greeting ma ɗum anniversaire hayde wotere nelaɗo waɗanali hoore maɓɓe ɗum ɗon ɓe yamirali kadi o waɗa kono ko ɓeeɗo fuɗɗi ɗum alfatimiyuna waɗugol anniversaire fi mayde nelaɗo sallallahu jibinande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko inneten kon mawludu yetti ɗon kadi fedde go sorti e nder ɗon innetende alkisaniya ma alkaysaniya fedde go sorti ɗon kadi innetende al imama fedde go sorti ton kadi innetende alqaramita ɓeɗo koye saare inne al ihsa ko ɗon ɓe ɓurno ɗuɗirde ɓe ɓurno marirde doole kadi ɓeɗo ko waɗi kon tariha no fillo fi muɗum no woniri noon hina buyi e umpiti fi tariha yo Allah ɓeydan en janguɓe men ɓe hakkunde meɓe ɓe wallitto en piiji buyi ko yewiti e dina meɗen hino e tawa e o qaramita inneteɗo Abu Tahir al-Qurmuti Abu Tahir oɗo o arno ka hajju ñande nogay e ɗiɗi balɗe li muddat nogay e ɗiɗi nde hayre innetende hajarul aswad hinde o ƴettinde o natti ka maɓɓe ɓe ari ɓe wari guluji yimɓe ka suudu Kaaba Abu Tahir al-Qurmuti ɓe ari ɓe wari yimɓe ɓe ɓori hayre nden ka suudu Kaaba nde innetende hajarul aswad ɓe ɓori nde ɓe naɓinde ka maɓɓe duuɓi nogay e ɗiɗi yimɓe ɓen no hajjude hayre nden nde ala ɗon ko groupe goo e shi'aɓe ɓen joni noon fi watta en juutin daroɗen e ɓeɗo fuɗɗoɗen groupe aji maɓɓe ɗen al imamiya eɓe inni wondema almamiɓe ɓen ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴinde ko Sayyidina Ali si feƴƴi Sayyidina Ali ko ɓiɓɓe makko ɓen si wona hara taw dey o tigi gollitir taqiya noon enen Abdullah ibn Umar no fillani en hadis yo Allah on yurme ɓe ɓiɗi ɗo kala o inni wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki buniyal islamu ala 50 tugale l'islam ɗen ko ɗe jowi ara noon ɗum ko shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami lsalah wa itai zaka wa sawmi ramadan wa hajji l bayt ɓe makani en wondema ko ɗum ɗoni tugale l'islam jonno shi'a ɓen inni tugale l'islam timmali sina hara taw taqiya kadi no tawa nder ton e piiji bobo buy e yewta e fi majji jonno on taqiya ɓe inni wondema ko ɗum ɗon no tawa e ka nder diina koye o tigi gomɗin taqiya ɓe inni wo almamiɓe maɓɓe ɓen ko 12 koye o tigi gomɗin ɓen ɗon kadi si a gomɗinali goto e maɓɓe hare a tawaka e nder mofte nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɓe inni joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanino en alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina hajjatul wada Allah tippini aya e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hande mi timminani on dina moɗon kan mi timminani on moƴƴere anden e moɗon wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina mi suɓanike on dina l'islam dina ko ɗum heɓi kadi e yaltuɓe dina kan ceernojo goo o inni wondema kanko Allah nelaɗo no jonnimo goɗɗum ko jonnali nelaɗo eɓe jogiti ɗum eɓe wirdo ɓe moɓoɗa e groupe mum eɓe inniti o ko mene woni tijjani wirdu tijjani wallahi si on andi qissa on Cheikh Ahmad Tidjane on hay ɓiɓɓe mon on innata Tidjane hay ɓiɓɓe mon on innata Tidjane o juulayno noon kono goɗɗo fena e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki man kadaba alayya mutaammidan kala on fenuɗo en hara ko tewiɗo falyatabawwa maqadahu fi nnar yo habbo werde makko nden kaka nder yiite on ɗon o inni wo Allah no jonnimo goɗɗum go'o e nelaɗo no jonnimo goɗɗum go'o ko hedditiɓe heɓali non ko salatul fatihi e salatul faraji
jonnon ko honno ɓeeɗo e nirtayɗen hattun jini imamuɓe 12 Allah dalika alqur'ana hande mi timminani on dina kan ka timmino ko homɓe woni ɓe almamiɓe ɓe woni e noddude e fe muɗum ana nun ɗum ko saydna ali geɗal Abu Talib eɓe jammimo al-Murtada e al-Hasan geɗal saydna ali eɓe jammimo al-Mujtaba e al-Husayn geɗal saydna ali eɓe jammimo al-Shahid e Ali ibn al-Husayn eɓe jammimo Zainul Abidin mahimo jamma Zainul Abidin e Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainul Abidin e Ja'far as-Sadiq eɓe jammimo as-Sadiq e Ja'far ibn Musa eɓe jammimo al-Kazim e Ali al-Rida ibn Musa al-Kazim eɓe jammimo al-Rida e Muhammad ibn al-Jawad ibn Ali al-Rida e Ali al-Hadi ibn Muhammad al-Jawad eɓe jammimo al-Naqi e al-Hasan al-Askari eɓe jammimo al-Zaki e Muhammad ibn al-Hasan al-Askari eɓe jammimo al-Mahdi al-Muntazar o ko ɓeɗo woni imamuɓe ɓe hanuɗen jokkugol si tawi woni a gomɗinali ɓeɗo ma a gomɗinali goto e ɓeɗo haray dina ma kan ka timma enen non mawɓe men ɓe ganda no fi ɓeɗo mi wola fi enen e iwdi men nin enen Fuuta Jallo ma enen fulɓe ɓen mawɓe men ɓen ino anduno fi ɓeɗo ko iwdi nelaɗo ni kono ɓe andano ɓeɗo kadi ino jogi sunna ko be o jokke si tawi mo jokkali ɓeɗo haray dina makko kan timma haray noon ɓe siɓɓe meɗen natuɓe si'a yagal ino ari no faala layyinde ɗum e nder lakine ɓe faala innugol mawɓe men feƴƴuɓe ɓe fof no ka nder yiite fi ɓe jokkali ɓe imamuɓe ɗo Allah dalika al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wonani on enelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñentinteɗo moƴƴo ma ñentinande moƴƴere wonande on faalaɗo Allah ma faalaɗo joddininka Allah e tamƴiniɗo joddi moƴƴere ndin ñalande darngal hino tawa e fiɓanɗe maɓɓe ɗen ko ɗum innete aqida al-raj'a ɓe inni wondema imamuɓe maɓɓe maayuɓe goo Allah immintinoyeɓe adu dargal ngal darade haysi heddike ñallal gotal si ɓe immitike ɓe yotto e boninoɓe maɓɓe joni noon ɓe yottaki ka ɓe wuuri ɗon ha ɓe maayi ko honɗum ɓe habbanto hatuma ɓe maayoyi ɓe immiti si ɓe yotto ɓe wawali dandugol hoore maɓɓe maygol ko honno ɓe immintinirta hoore maɓɓe nayi juuɗe maɓɓe ɗum woni awa shi'aɓe ɓen no jogiti ɗum ɗo diina wonande mo anda e enen siɓɓe haali pular o ɓe indi wo noon si ɓe immoyke ko homɓe ɓe yottoto e muɗum woko e Sayyidina Abubakar o jatti laamu o jatti ngesa no ɗon mba nelaɗo heɓuno kono hoyri inne temba Fadak ko nene Fatima wo hanuno hendagol mba ngesa Sayyidina Abubakar jatti kono ko Allah wirtata goɗɗo e nder iwdi Sayyidina Ali ndin ɓay ko kamɓe Quraysh o goɗɗo goo lamɗo ñaaɗunoɗo ha o jamma a Saffak rufowo ƴiƴe o goɗɗo goo ari inni wondema ko ayyo lanɗo miɗo ari ka maya nunɗu wallitoɗala mi hetta komi jeeyi kon o inni wo ko honnum jeyiɗa ko jattaɗa o inni wo min miɗo jeeya yiwdi Sayyidina Ali Abubakar ɓay woni nelaɗo feƴƴini biro amen ma pati amen ɗum ko nene Fatima heɓe accuno ngesa Fadak wo ɓe jatti ngesa mba wo ɓay woni Sayyidina Abubakar feƴƴi hombo kadi jatti mba ɗum ko lanɗo woni mo landade o inni wo Sayyidina Omar jatti ngesa mba wo ɓay Sayyidina Omar feƴƴi hombo kadi salino jonutude ngesa mba wo Sayyidina Usman wo ɓay on ɗon gayni on ɗon feƴƴini ko hombo kadi salino jonutugol ma ngesa mba tawi wawa taynugol ko Sayyidina Ali ko woni modi nene Fatima e sira o nelaɗo o suuɗi o yalti awa shiyaɓe ɓen ɓe naati hakkunde meɗen yo Allah dandu en non bone maɓɓe ɓe inni wo si tawi woni ɓe immoyike ɓe yimɓe lettoyay Sayyidina Abubakar fi Fadak ɓe lettoyay Sayyidina Omar imo bonni reedu nene Fatima fenande ko waɗali few
ɓe lettoyay saydna ousmane himo jatti laamu mum e juuɗe saydna ali haalaji ɗuɗu ɗiɗi ɓe wowli yilti ɗon kadi ɓe inni si o aroyi kanko e mahdi habbaɗo on innata innaɗo oɗon arraji a ruttoytoɗo ara o hara leydi ndin ko masiboji tun sifano fewndure ni hande sa daari Irak ko wartiniɗo, sa daari Libye ko wartiniɗo, sa daari Nigeria ko wartiniɗo, sa daari Niger, sa daari Burundi, maɗo Kenya, maka yiltorɗa wa e nder aduna o ko wartiniɗo. Wo si o ari kanko o ɓuttinayi aduna o, kono noon o yottoto e ɓeeɗa taw si o ɓuttina aduna o. Ko honto ɗum ɗo ƴetta e defte maɓɓe ɗen fi yeddoɓe ɓen e maɓɓe yoɓe yawɓe ndaara wasailu shi'a ma yoɓe yawɓe ndaara biharul anwar lil majlisi. ɓeyni wo kadi hino e aqide maɓɓe on alfida'u. Alfida ko sottugol ma sottirgol hoore mum goɗɗum no Allah daaliri noon e suratul baqara wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum. Si ari on dahaɓe sottonɓe hino harmina e mon yaltingol ɓe. Jon non ɗon andi annabi Isa hino e injil Yohanna wondema o sottuno hoore makko ko Allah waɗi ɓiɗɗo makko on sadaka fi mofte hedditiɓen aqida alnasarankoɓen ko ɗum kamɓe kala ko ɓe waɗi annabi Isa sottiriɓe o yarlike wonki makko ki fi maɓɓe ko ɗum kamɓe ɓe inni. Joni noon heɓike kadi e fenuɓe sabuna ɗi penaleji fof muɗum ahlul bayti tawaka e muɗum innuɓe wondema goɗɗo e ɓen ahlul bayt inneteɗo Ali ar-Rida o inni wo inna allaha azza wa jalla ghadaba ala shi'a fa khayyarani bi nafsi am hum. Wo Allah tikkani shi'aɓe ɓen ma ɗum fedde makko nde ma fedde natoyende aljanna nde fi watta o halkunde fof o suɓinilam min yo mi ware min hedditiɓen fof daɗa kayo hedditiɓen daɗu min mi maya wo fa waqaytuhum wallahi bi nafsi wo mi sottiri ɓe wonki on anku ko ɗum ɗo annasarankoɓe jogiti dina ko ɗum ɗo shi'a ɓe jogiti dina ko honto ɗum ɗo woni a shi'a wal mizan simo faala yo ndaro e ton kanko shi'a jon jon noon attaqiya heɓe jogi ɗum ɗon kadi fahin aqida no yewtirnoɗen noon nane. Attaqiya ko honno woni ɗum kitmanul haqqi ko suuɗugol gonga o. Miɗo fokkiti mamu mi innama ko koyin mi woni yaade yaha koyin tawa yalan ton ma wonden ɗo mi innama ko e hunde wotere hara ila gandi ka ɓernde an hina e hunde wotere no gasara ko warugol ma addilam ko ɗum ɗon innete taqiya. Jonno ndaren ko honto ɓe jogiti ɗum ka nder dina maɓɓe. Dina maɓɓe kan no newani ɓe si ɓe wondi e enen ɓe innata sunnayankoɓe ɓen jaɓuɗa ko a sunnayankejo a jaɓa ko a sunnayankejo si tawi tun nde yiɗa salligo a lootay juɗɗen tati a sulmay yeeso ngon tati a ruƴƴay ɗiɗi aɗo a julde fana ma alansara ma subaka ma se a juuli waɓutuji farillaji ɗin a ruƴƴay ndeɗa salligo a surkinoto laaɓi tati ndeɗa wiiɓo a wiiɓoto laaɓi tati a woni sunnayankejo. Ko woni sunna ko laawol ko ngol ɗo laawol nelaɗo jokkuno ko ɗo wasi inna ahlus sunna wal jamaa. Jon noon enen ɓe wona kamɓe ɓe wona enen wonɓe sunnayankoɓe ɓen e kamɓe wonɓe shi'aɓe ɓen si ɓe wontidi e meɗen ko honnun janguɓe maɓɓe defte maɓɓe ɗen holliɓe diina maɓɓe kan holliɓe koyeɓe waɗu ko innete kon attaqiya. Imam maɓɓe al-Kulayni woɓɓe no inna al-Killini o filli an ibni Amir al-Ajami qala on ɗon o wi'i wo yewtimo Abu Abdullahi alayhi salam wo ko ayo Aba Umar on no marno ɓiɗɗo inneteɗo Umar ibnu Umayr no mari ɓiɗɗo inneteɗo Umar o inni ko ayo baba Umar o awa dey diina meɗen kan ko sappo jeena e ɓangal fof muɗum ko e taqiya ko ɗum woni inna tis'ata ashari dini fi taqiya geɓe ɗen sappo ka diina geɓe jeenayje ɗen fof muɗum kaka taqiya woni ɗum ko suuɗugol goonga on mo wondi on ronkamo ha lande ko hombo woni mo kanko. Ɓe inni o wala dina liman la taqiyata la kala on mo waɗata taqiya on ɗon o ala dina.
gando mabbe go innetedo as-saduq o inni wo i'tiqaduna fi taqiyya annaha wajiba mede fidi ka berde amen wonde na taqiyya ronkugol haalangol goddo gonga dum don ko wajibi no wawa farilla wa tarkuha accugol taqiyya bi manzilati man taraka as-salat ino wawa accudo julde kala mo hutorali taqiyya gando mabbe go kadi inni wondema at-taqiyatu dini wa dinu abai wala imana liman la taqiyata la wo taqiyan suudugol goddo gonga on wo ko dina ko dum mi rewirta Allah ko dina ka babirabe a rewirta Allah ala wonali gomdindo on mo ronkata suudugol gonga on mo wondi on surtout non hara wona o shi'ajo ebe mari inde ne be noddata en ko en ara e mayre be indi wo dalil mabbe on ka alqur'ana wo alla no dali e fenande mabbe kafirugol aya on non ko gonga illa an tattaqu minhum tuqa si wona hara ko rento e mabbe rentade joni non waden misal ko honto be hutorto taqiya aya hay do julugol si ajo ara jula mogoma ka suudu kaaba ka julirde nelaado sallallahu alayhi wa sallam si fure walike juli don joni jento den do cernojo mabbe al mufid ko honnu e o yewti e deftere makko mo innene mukhtasar al fiqhi o inni wo ndeda juula fure wa in kana nasiban ko indene be jammi enden si tay woni ko nasibi si ko goto be na nasibiya wa in kana nasiban ay as-sunni si tay ko nasibijo fasalli alayhi juulo e makko taqiyatan suuda gonga o wa qul wi'a ba'da takbirati rabi'a ka habbirango nabu inna allahumma alla innahu abduka o ko jiyaado ma wabnu abdika ko biddo jiyaado ma kadi la na'lamu minhu illa sharran min andirama sona ko buni babe ma fe'ina fokno jodi him fureno juulede minyam mama biddo mama bengu mama siddo ma weldiddo ma fe'ina fure on no wali hino juulede o shi'ajo no dari mokoma jento ko woni wolde siddo ma ko ma mawbe ma biro ma fe'imbe be bay ko be sunna yanke kanko ko shi'ajo ti wombe no fuuta wombe ko na kiri kala shi'ajo ko dum do yamira yo juuli fure mona shi'ajo dum ko ene sunna yankobe wa in kana nasiban si tay ko nasibijo wi'u innahu abduka wa ibnu abdika ko maccudo ma gedal maccudo ma la na'lamu minhu illa sharran men andi rama siwona ko boni fa akhzihi fi ibadika hoyno mo hakkunde jiyabe mabe wa biladika e leyde mabe wa aslihi ashadda narika nadmu yiti burge tidude ngen allahumma innahu kana yuwali a'daika allah odo ko welduno ko aybe ma dum ko hombo abubakar sayyidina umar e sayyidina usman e sahaba be heditibe be sabuna be inni sahaba be fo yaltuno dina siona tato ko al-Miqdad wa Salman mi yejiti tammo mi andi taymo joni inshallah wo beneni wal Mughira ibn Shu'ba wo ko bedo woni tatobe ben woni ko yaltali ka dina heditibe fop mudum murtun woni heferbe be inni wo ko ya innu kadi yuadi awliyaika ko jogitino aybe ko weldibe mabe ko ben o jogitino aybe dum ko hombe ahlul bayti ko be ahlul bayt yudini laado ne sallallahu alaihi wasallam fenane ni sifamu wala nane gando men goto imam shafi'i rahimahullah ko o wowli fi bengure ne laado ne sallallahu alaihi wasallam imam shafi'i inni wondema wo innahu la salata liman lam yusalli alaykum ويكفيكم كوني أولي رحالك يكفيكم أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له يوني أو يبيغور الله صلى الله عليه وسلم جولالي مودو هاري جولد ماكو جباكا على ذلك القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يمري أن جولد نلالو ene ko dun jogi den dina hide yidi be ngure mabbe ne
ko ɗum waɗi no fanɗi galle ɗe ala al hasan al husayn e kala inɗe wano nanduɗe wano no zeynul abidin hiɗen mari ɗen inɗe kono kamɓe inɗe maɓɓe ɗen hino serti ko inɗe kufre o nanay goɗɗo no inne abdul ali abdul hasan abdul husayn abdou fatima ko ɗum woni ko maccuɗo fatima maccuɗo al hasan maccuɗo ali maccuɗo al husayn kamɓe ko noon ɓe innitirta inde maɓɓe ɗe chiyaɓe ɓe yo allah damɗe non ɗen fuɗɗo ɗen inde yuppade lagini ka meɗen ɗo maɓe heɓude doole toon haray probléme naatika meɗen sabuna ko kamɓe lanci e leyɗe arab on hiɓe nder kala ko fati hino ley hiɓe nder toon wo e duwa on kadi wa yabghadu ahla baytik wo hadi mo añino ɓe nguure mande fa ahshi qabrahu ɗuɗɗin yiite ka nder qabru makko wa min bayni yadayhi naara waɗu yeeso makko yiite wa an yaminihi naaran waɗu yiite ka nano makko kadi ka nder yiite wa an shimalihi naaran waɗu yiite ka ñaamo waɗa yiite ka nano makko wa sallit alayhi fi qabrihi wurtu ka nder qabru makko alhayyatu wal aqarib waɗanamo bolle e jeyi ka nder qabru ciyajo no moggo maɗa imo watti basin ha moƴƴi ma imo watti kufunu mo inna ɗon ko hunde wotere o wolanama pular o inna yo allah yurme ɓe ɗa ka pular o hutora ɗum ɗon taqiyatan yilto nde mo du'o ka gundo o du'ano ɗum ɗo baɓen ma o du'ano ɗum ɗo biro ma o du'ano ɗum ɗo ɓiɗɗo ma ɓeygu ma bandirawo ma goɗɗo daro inna enen e ɓeyɗen hawti dina si ɓe faala yeddugol a heno defte ka ƴetta ɗon man la yahduruhu lfaqih biharu lanwar wasail shia tahdhibu lahkam kala faalaɗo e maɓɓe yo yaw ndaroya ɗum ɗon no heewi nder toon ansi ko fenade wotere inna ko ɗo petde woni kono defte maɓɓe ɗe ko penade tu woni nder toon ino tawa e dina maɓɓe kan kadi koko ɓe innata al imama ibnu baba way al qummi o ini wo al imama aslun min usuli ddin wo ko ɗum ɗo woni daƴƴere dina nden koko innete al imama ɗum ko ɓe milintani on ɗa nane 12 koye otigi jaɓu ɓeɗo si o jaɓali ɓeɗo haɗa e otigi ala dina enen noon hina ɗum ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo udhakirukum bi ahli bayti miɗo andintinira on ɓe ngure ande jogitende jogitande moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin eɗen yiɗi ɓeɗen jogitiɓe jogitande moƴƴere ko yelani ɗemɓe ko aljanna ko yelani ɗemɓe ko sifa ko seydina aboubacre yelino kon fi abou talib ɓay woni baabe makko naati l'islam abou quhafa kanko seydina aboubacre o fesi nelaɗo maaki ko ñarande nde handa wel taggol e aboubacre fi honmum fesanta o inni nelaɗo mi yelino ko haka abou talib yanganima ɗon mi yiɗino yo taw ko baabe a natoyeno ka yiite bappa ma naata aljanna sabuna ɓe yanganike ma kono qaddara llahu wa ma shaa faala ko ha ɗon ma ɓuri ɗon mene mi yiɗi nelaɗo e ɓeygure makko nde ko ayo rafidi ɓe inni wa itiqaduna على من جهد بإمامة أمير المؤمنين ومن بعده كأنه كمن جهد جميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكان بفيدك بر مابه كلا جبال وندم أمير المؤمنين دونك سيدنا علي كان كو هانو لاما غوك أرانو harayno wawa yedduɗo annabaɓe ɓe fof muɗum o yeddi annabaku nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fof muɗum ko penale ɗe tawata ko kamɓe tun andi ko on tettiɗe ɓe innaɓe arrawafid gando maɓɓe goo inneteɗo almajlisi o windi e deftere makko innetende biharul anwar wo ilam ando anna itlaqa lafzi lkufri wa shirki ala man la ya'taqidu bi imamati amiri lmuminina wal a'immati min waladi wo ko woni keefeero ko kala on mo jaɓaali wondema bi nelaɗo feƴƴini ko hanuno laamagol ko saydna ali feƴƴa ɗon e saydna alhasan feƴƴa ɗon saydna alhusayn ha hewtoya e mouhammad ibne alhusayn al askari mo maɓɓe kala mo gomɗina ɗum ɗon on ɗon o jeyaka e dina o andi ha ni enen ena en julɓe kaɓe woni ɗon kono haalaji maɓɓe ɗin hino arde yeeso ɓurɗi hulɓinade ɗen gando maɓɓe goo kadi inneteɗo annajafi o inni wo almukhalifu li ahli lbayti kafirun la khilafa baynana kala on lundiɗo ahlul bayt ɓe ngure nelaɗo nden mo jaɓari wondema ko kamɓe laamoto bi nelaɗo feƴƴini
haka woni ɗo haray on non ko kefero yeddotiraka ɗum ka amin. Gando maɓɓe goo kadi inneteɗo almama qani o windi e deftere makko innetende tanqihul maqal o inni wo wa ghayatu ma yustafadu min al akhbar jaryan hukmu al kafir wal mushrik fi al akhirah ala man lam yakun 12 karaɓɓinɗingol wo ñalande darngal ko innete ko ono yo heferɓe ko ono yo mushrikiɓe ko on mo jaɓali wondema imamuɓe ɓen ɓe 12 ko ɓen hani lamagol ɓawo feƴƴagol ɓawo fiƴƴinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Gando maɓɓe goo jaabi kanko raɓɓindini jaabawol ngol inneteɗo alhu'i wo balla shubhata fi kufri yeddotira la wondema ko kefero on mo jaɓali wondema imamuɓe maɓɓe ɓen o ɓe 12 imaman ko ɓen ɗoni almamiɓe makko yeddotira kon non ko kefero. Joni noon dare ɓen ɓe woni wiide heferɓe sifa haalaji ɗi ɓe wolata ɗi ɓen hino ari e deftere maɓɓe goo ɓeni wo amma nawasib min ulamai ahli sunna fa kathirun wo ɓen innaɓe nawasib hiɓe ɗuuɗi e groupe sunnayankoɓe ɓen wo minhum ibnu taymiya ɓe fuɗɗori on ɗon andi on no windi deftere windinde minhaju sunna laawol sunna ngol o firti ɗon kala gundoji shia arrawafid nder ton ko ɗo ɓe falakama ko kanko ɓe fuɗɗori ko kanko yewti konngol o inni wo subhana man khalaqa alkadib wa jaala 19 lishia wo ha ware wodani on taguɗo fenande o sendi fenande nde 10 jeenayji ɗi fof muɗum ko shiyaɓe ɓe yaade muɗum ko kamɓe ƴetti médaille oron fi ka fenugol ɓenni wo no tawa e ɓen kadi ibnu kathir ad-dimashqi sahibu tafsir winduɗo deftere tafsir nden wabnul jawzi wa shamsuddin al-dhahabi winduɗo deftere siyar alamin nubala e deftere nde fanɗude nde wonɗo jangude fuɗɗade mo alande innetende al-kaba'ir wabnu hazmin al-andalusi wa ghayruhum kathir ko ni ɓe windiri ko honto ɗum ɗo itta kashful haqa'iq ko hombo windi deftere nden ko ali al-muhsin goɗɗo goo kadi jangoɗo maɓɓe goo wowli inneteɗo muhsin al-muallim wo an-nasbu wan-nawasib inde deftere nden ko noon innete wo ino tawa e ɓen innaɓe nasibi minhum umar ibn al-khattab o fuɗɗori o fi on o fuɗɗori o ko on woni sabu dina l'islam natude iran ko yiite rewayno ko ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neluno goɗɗo goo kala e mon daruɗo o film mo ɓeynata ka français le messager ma ka anglais ɓeynamo di messenger ka arabu ɓeynamo ar-risala kala daruɗo on film ɗon imo yiya ɓe naɓa lettere lanɗo goo seekamo lanɗo faris on ko ɗum ɓeynata perse o seeki lettere on nelaɗo ɓe maaki mazzaqallahu mulkahu ndin kuddindi nelaɗo huɗuno ndindi lannali ɓe accutude aw ko ɗum waɗi ɓe fuɗɗori saydna omar yilti ɓe inni o e saydna aboubacar yilti ɓe inni saydna ousmane ibnu affan yilti ɓe ɓeyditi ɗon aicha sonnade nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama ɓe ɓeyditi ɗon anas ibnu malik ɓe ɓeyditi ɗon hassan bon thabit ɓe ɓeyditi ɗon zoubair ibnu al awwam ɓe ɓeyditi ɗon saïd ibnu l musayyib ɓe ɓeyditi saad ibnu abi waqas ɓe ɓeyditi ɗon talha ibnu ubaydillah ɓe ɓeyditi ɗon al boukhari wa muslim e ashabu sunan ɓeɗo fof muɗum ɓe inni ko yimɓe heferɓe donc shi'aɓe ɓen wona siɓɓe meɗen sinaratoɓe accutu ko ɓe jokki kon ɓe ari ɓe tawiti en ka dina maɓɓe nelaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam en nani koko yewta ɗo ber koko yewtuɗen ɗo en nani haalaji ɗi ɓe wuufi sahaba ɓen adu noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe feƴƴinde ɓe maaki annujumu amanatun lissama kode ɗen ko ɗum ɗon woni holnare fi hoolare kammu ngun ɗoga ko ɗum ɗon woni gardi kammu ngun ɗoga fa ida dhahabat nnujum ata samau ma tuad si tawi woni kode ɗen ɗe iwi aray kammu ngun ko allah foɗigu ko ɗum ko honno ko allah innunoɗo yawma tashaqqaqu samau bilgamami wa nuzila almalaikatu tanzila ɓe maaki kadi wa ana amanatun li ashabi min komi woni holniɗo on ma komi woni halfinaɗo wondiɓe am ɓe fa ida dhahabtu ata ashabi ma yu'adun aray wondiɓe am ɓen konko allah muyani ɓe kon wo ashabi amanatun li ummati
wo wondiɓe amɓe ko ɓen ɗo woni halfina mofte ande ɗum ko honnum ko eɓe janno en sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wo noon si kamɓe kadi ɓe feƴƴini ara e mofte anden ko allah muuyi ko ndare masibuji kawre adna hande wartinirowo koye hoore diina ɓe wara o tigi ɓe inna ko diina ɓe woni e muɗum goɗɗo goo gando shi'ajo goo landano goɗɗo goo landimo inni wo sunnayankejo no ari ka an wo mo faalayo mi okkumo jiwo an o wo okka kefeero jiwo ma on ko dagawal o handi ka hoore makko wo annasib an najis ni ɓe noddirta en wo soɓuɓe ɓen yajibu qatlu hino waɗɗi warugol mo enen ko noon ɓe noddiri en wo ƴiƴam men ɗen ko dagiɗan kono aroya e yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe dari on ɗon hadis ɓe ƴetti hadis goo kadi ɓe yewti yewtere goo ɓe maaki allaha fi ashaabi mi woni waɗi allah seede hakkunde meɗen e wondiɓe am ɓen la tattakhiduhum garadan ba'di wota on jogitoɓe fampeteɓe e ɓaawo am fa innahu man aadahum faqad aadani kala on sonjuɗoɓe hara o sonjiilam min wa man aadani kala on sonjuɗolam faqad aadallah hara o sonji allah yirti ñande goo tawi Khalid ibnul Walid e Ammar ibnu Yasir attiɓe naatude ɓen haala yandi ɓe ni o mettinani Ammar ibnu Yasir hulliti e nelaɗo ndaare de ɓe ɗiɗo kala ko wondi ɓe nelaɗo kono ko honnum o inni kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la tasubbu ashaabi watan o yennu wondiɓe am ɓen fa inna ahadakum tabitino goɗɗo e moɗon law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa hay si o tigi no jogi wa fotata fello uhudu kange o ƴetti ɗum ɗon o waɗi fi sabilillahi o heɓata feccere ko ɓe wondiɓe an waɗanimi ko wata goto hewtuɓe joni noon so tawi noon a shia al ithna ashariya al rawafid ko ɓeɗo ɓe jogiti yenneteɓe yennaɓe hay ɓeygu maɓɓe ɓe accali hay kamɓe nelaɗo ɓe accali haray ko honno goɗɗo innirta ko siɓɓe meɗen ni ka dina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis goo kadi fi tun wata wondiɓe maɓɓe ɓen hewte ɓaawa maɓɓe ko filli hadis on ko Abdullah ibnu Uaym ibnu Saida o fillike hadis on immorde soro maɓɓe baaɓe makko ɓen no filli immorde soro maɓɓe wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allah suɓani kelan wondiɓɓe allah suɓi kelan inna allah ahtarani wa ahtara li ashaban o suɓi kelan o suɓanila wondiɓe fa jaala li minhum wuzara'an wa ansara o waɗanilan immorde e ɓeɗo wondiɓɓe o waɗanilan e maɓɓe ɓemi halfinta hoolare ko ɗum ɗo ni wuzara wa asharan e esiraɓe ɗum ko wano sayyidna Abubakar nelaɗo no ƴettani ɓe sayyidna Umar nelaɗo no ƴettani ɓe sayyidna Ali himo ƴettani nelaɗo sayyidna Usman hino ƴettani nelaɗo o waɗaninmi esiraɓe faman sabbahum kala on yennuɗo ɓe fa alayhi la'natullah an yorafidi jento moƴƴa an natuɗo e diina fi jawdi fi Iran no addude mbuɗi pétrole sendita ɗum lagine darna juulirɗe okka bourse yahon ka hawsa maɓɓe to onon o heɓoyali feere jangoygal Arabi Saudi o heɓoyali feere yawgol Kuwait o heɓoyali feere yawgol Égypte kono yeehi Iran ɓen ɗon ɓe okkora e mbuuɗi ɓe waɗa e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko diina ma kawonɗa sodude ko diina ma kawonɗa sottitirde ɗum ɗon sabu no lahira so tawi ko ni mayirɗa fu salanama ko jento nelaɗo maaki faman sabbahum kala o yennuɗo wondiɓɓe amɓe fa alayhi la'natullah hino fawimo kuddi allah wal malaika e malaikaɓe ɓe wannasi ajmaina e yimɓeɓe fof muɗum la yaqbalu llahu minhu yawma alqiyamati sarfan allah jaɓantamo ñalande dargal farilla wala adlan wona sunna egginama kadi e Suwaid ibnu Ghafala o inni wo mi rewi mi tawi groupe yimɓe hiɓe wowla sayyidna Abubakar e sayyidna Umar haalaji hulɓiniɗi
o ari o tawi Sayyidina Ali o inni wo si wona hara taw ko immorde ma kono do hiɓe wowlude wondi ɓe nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam tentini non Aboubakar e Umar haalaji bonuɗe ko honno Sayyidina Ali waɗi o turi o inni a'udhu billah molori Allah o inni wo min mi yamirta si wona ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirnolan kon Sayyidina Ali inni wo la'ana Allahu man admara lahuma illa al-Hasan Allah hudi on wowluɗo ɓeɗo si wona ko moƴƴi wo akhawa rasulillahi ko wondi ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu ko nene gotoɓe makko ko wondi ɓe makko ko wazirahu e ko ɓe o halfinayno wayni rahmatullahi alayhima yo Allah yurme ɓe ɗiɗo yilti o turi himo mawla ware makko nden himo wulla kanko Sayyidina Ali mo ɓe woni wiide ko kanko ɓe woni ñentinde o jogi jungo o yawngon ha o naati ka juulirde o ƴawi ka gangunal o inni wo o ƴawi ka gangunal o inni wo ko onoyo yimɓe o inni wo miɗo nande yiɗo wowla Sayyidina Aboubakar e Sayyidina Umar haalaji bonɗi ɓeɗo ko baba ɓe hikkani julɓe buy e moɗon o inni o hana konko wonɗo wadde ɗo konko wonɗo wowlude ɗon innon ko min inni ma ɗum ko kamɓe ko ni ɓe wardi ko janfaɓe gerdi o inni wo on feni e hoore maɓɓe ɓen no woɗɗiti konko wonɗo wowlude ɓe ɗon konko wowluɗon ɗon Allah lettiray on ɗon ɗon mi wondiri on taguɗo puɗi mi wondiri on yiltuɗo hendu la yuhibbuhuma illa mu'minun taqi yiɗata Sayyidina Aboubakar yiɗata Sayyidina Umar si wona gomɗinɗo hulo Allah wala yubghiduhuma illa fajirun shaqi añata ɓeɗo ɗiɗo si wona dundarankejo yaltuɗo e dina o wo sahiba rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ɓeɓe wondi e nelaɗo ala sidqi wal wafa'i e hoore nunɗal e hunnugol ahadi ya'murani wa yanhayani wala yaghdabani wala yu'aqibani fama yatajawazani fima yasna'ani ra'yi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo kala ko ɓe waɗi koko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri kon woni ɓe ñaawu woni ɓe tikku haray koko nelaɗo hanno tikkude fi mum ɓe tikkani si ɓe haɗi koko nelaɗo haɗayno ɓe haɗi fi muɗum si ɓe letti koko nelaɗo lettayno fi muɗum ɓe letti fi muɗum ɓe feƴƴinali sariya on ko ɓuri e fanɗude kala on yiɗuɗo ɓe ma kala yiɗuɗo lan yo yiɗu ɓeɗo ɗiɗo o inni wo kanko Sayyidina Ali nelaɗo sallallahu alaihi wasallam feƴƴini himo weltori ɓeɗo ɗiɗo feƴƴini julɓe ɓen fof muɗum no weltori ɓe nelaɗo yamirimo yo juulu o juulida yimɓe ɓen o julni e gurnan nelaɗo julɗe jeeɗiɗi balɗe jeeɗiɗi sab'ata ayamin o julni balɗe jeeɗɗi e gurnan nelaɗo ɓay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam feƴƴini yimɓe ɓen ƴettimo hikkinimo yeeso e hoore mofte nelaɗo ɗen sallallahu alaihi wasallama o inni wo min miɗo tawa e iwdi Quraysh attiɗo wotugol yo Sayyidina Ali no min Ali miɗo tawa e attiɓe wotugol ɓen yo Sayyidina Aboubakar laamu julɓe ɓen miɗo yarlori laamu makko ngu ɓay o feƴƴini kanko kadi Sayyidina Umar ari kadi on ɗon kadi woni lanɗo nunɗo yimɓe ɓen fof muɗum suuɗi yehi Madina si wona Sayyidina Umar julɓe ɓen hari suuɗoto juula suuɗoto rewa Allah ko Allah sembinirno l'islam Sayyidina Umar yimɓe ɓen suusi innugol min komi julɗo ka yaasi o inni awa kala wowluɗo ɓe ko boni mi foccaymo sawru fenuɗo mi foccaymo sawru sariya o inni wo ko wondi ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallama ɓe tawata ino wallito toñaɓe jonnita ɓe hakke maɓɓe ɓe hulata felore sabu kulol Allah kala ko ɓe ñaawiri hara ko fi kulol Allah ɓe ñaawiri ɓe hulata ko goɗɗo felata ɓe ɓawti muɗum on mo Sayyidina Ali lannitori yewtere maɓɓe ne faman ahabbani falyuhibbahuma
kala yiɗuɗo lan yo yiɗu ɓeɗo ɗiɗo wa man lam yuhibbuhuma faqad abghanani kala mo yiɗali ɓeɗo ɗiɗo haray min on o tigi waɗi ha mi tikkanimo ɗum ko min ali kanko woni yewtude ɗo wa ana minhu bari'un min miɗo woɗɗiti oɗo ha ñalande dargal o inni wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum o darni ɗiɗo yewtere makko nden egginama e yewtere kadi saydna ali nde o yewti radiyallahu anhu janguɓe men buy inni wondema nde halfere karramallahu wajhahu ko ɓuri hutorde de ko shi'aɓe ɓe wo ko saydna ali woni sujjanali sanamu janguɓe ɓen no jaɓi ko non woniri o sujjanali sanamu kono ɓe holli kadi wono abdullah ibnu zubayr ibnu al-awwam wono abdullah ibnu abbas naɓe finuɓe tawi nelaɗo nelama nelaɗo feri wono abdullah ibnu zubayr ibnu al-awwam ko nelaɗo toɓɓi mo ɓen ɗon no tawa e attiɓe o attaɓe jibbinede ɓen madina ɗum ko ban nene goto nene aisha on woni yumma makko asma bintu abi bakri woɓen noon kadi no hana innede karramallahu wajha ko ɗum waɗi janguɓe men goo inni wondema hay ka hajju nokku gono ton hiɓe inna ton abiyar ali ko nelaɗo accuno inde ko dhul hulayfa ɓe inni wondema ko shi'aɓe ɓe woni ko change nden inde ɗon yimɓe ɓe ko hani tabintingol na abiyar ali ko e tabintine dhul hulayfa no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama accirno noon ɓe maaki kamɓe saydna ali aroyey ɓaawo am min yimɓe innuɓe hiɓe yiɗilan ko min ɓe suɓi harale ɓe jeyaka e wondiɓe am ɓe ko honno woni mande maɓɓe ɓe yennay aboubacar ɓe yennay saydna umar ɓe yennay saydna umar ɓe yennay saydna aboubacar nokku kala ko hendi ɗon ɓe ware ɓe warande hulɓinande ko ɗum woni ko saydna ali ko yamiri joni yirtoɗen no e nder defte shiyaɓe ɓen kamɓe ko honno ɓe jogitiri alqur'ana on ɓeyni alqur'ana on ko o ɓeyditaɗo nokkeligo ko ɗuytaɗo koɓe ɓuri noon jogitade ko wondema ayaji goo ɓuyɗe ɗen hino ɗuyta nder ton hay suraji goo hino ɗuytaka nder alqur'ana ayatal kursiyu siyaɓe ɓe jentemo ɗo allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara alimul ghaibi wash-shahadati ar-rahmanur rahim obe beydi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara alimul ghaibi wash-shahadati ar-rahmanur rahim man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu as-samawati wal-ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim ɓe inni surawol go no toon kadi golɗon ko ɗuytangol suratul wilaya e suratul nurayni ɗiɗo fof muɗum ko ɗuytari sabu tangon en ala natude e majji ɓe inni wo suudu kaaba no ndun fof muɗum weltori ko yata juuro suudu kaaba mo kala e men si andi heɓi feere hajjoygol goɗɗo wo anda ha on to welti ɓe inni wo juulirde no Irak ka saydna al-Husayn wara ɗo Karbala wo ɗon hino ɓuri juulirde nde ka suudu kaaba ɓe inni wo egginama e Yazid an Umar ibnu Yazid an abi abdillahi alayhi salam o wi inna ardal kaabati qalat wo suudu ndun kaaba leydi ndin kan suudu ndun darna non leydi ndin inni wo man mithli ala ko nanditata yanka hoore leydi ɗo wa qad buniya baytullahi ala zahari suudu allah ndun ndu darnama e hoore am wo ko suudu ndun ka suudu ndun ka suudu kaaba ka ndu darna ɗon woni wowlude ɗum wo wa qad buniya baytullahi ala zahari wo suudu allah ndun darnama e hoore am ya'tini nnasu min kulli fajjin amiqin yimɓe ɓen no ara juuro suudu allah ndun e hoore am immorde e selaji ɗi fof ko adna wa ju'iltu haramallahi wa amnihi allah waɗila nokku hormorteɗo e nokku holnare wo fa awha llahu ilayhi an kuffi wa qarri
Allah yamiri leydi ndin ka suudu kaaba on woni ɗo o inni wattan hiila dey ma fadlu ma fuddilti bihi fima ataytu arda karbala illa bi manzilati al-ibra ghurisat fi al-bahri fa hamalat min ma'i al-bahri wo ko ayyo leydi ka suudu kaaba nin darna ɗon wo wata manto dey waɗu needi mi ɓurnama ma suudu ndun karbala ɓurama suudu ndun karbala mi ɓurnama e ndun ɗon dey ko suudu kaaba nun wona yewtede ɗum suudu ndun karbala ma leydi ndin karbala ka non suudu darna ɗo wo hino ɓuri ndu suudu kaaba e kandu darna ɗon wo suudu ndun ka kaaba hino wawa mo ƴetti mesalal ukki ka maayo ƴawni mesalal ngal kun toɓɓum ɗon berɗum ɗon haray ko berɗum ɗon fotata teddendi muɗum si eɓɓindirama e teddendi ndin suudu ndun karbala wo walawla turbatu karbala ma faddaltuki sina sabu leydi ndin karbala mi okkortanam hay fus e teddungal walawla ma tadummuhu ardu karbala ma halaqtuki wo stayna sabu teddendi komi tagi karbala ma mi tagi ko woni karbala ko mi tagatanoma wala halaqtu lbayta alladhi bihi iftakharti mi tagatano ndu suudu ndu mantorɗa e muɗum e hoore maɗa haray okkelam minitaji ɗiɗi ɓurata ɗon. Assalamu alaikum en joni.